Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. What he Siamema, siamema, siamema.
letikhona ebandleni lonke sanibonani bazalwane. Haleluya. uNkulunkulu sewukhulumile bazalwane. Mami ngithi amen bathandekayo. Haleluya. Sewukhulumile uNkulunkulu bazalwane. Ngiyacela bazalwane from verse number 1 uqinele verse number 11. Acts chapter number 12 bazalwane besatholile from verse number 1 to verse number 11. Hallelujah. Kwendeka ngesikhathi sesidlo sesinkwa lesingenambiliso. Wathi kube ambambe wamfaka ejele lapho aniketwa etigabeni letine temasotsha lamane sigaba sisine letatimlinza ngekuntshintshana. Herodi abehlose ukuthi amlethe embi kwemaJuda emva kweliphasika. Ngakho-ke Petro walondolodwa ejele, kodwa libandla belithandaza limnxusela kuNkulunkulu. Verse 6. Ngebusuku bekugcina Herodi atamkhipha amlethe ebantwini. Petro abelele emkhathini webalinzi lababili, abeboshwe ngetiketane letimbili. Kwakunebalinzi lapho emnyango welijele balinzile. Masinyane kwafika ingelosi yenkosi, kwakhanya ngekhathi ejele. Lengelosi yamnyikinyisa Petro ngelihlombe, yamvusa yathi, phangisa, vuka. Khona lapho tiketane tadzilika etandleni takhe. Ingelosi yase ithi kuye, tibophe ngelibhande, ufake tincabule takho. Wakwenda lokho Petro. Ingelosi yathi, yembatha ingubo yakho ungilandzele. Petro waphuma ejele wayilandzela. Noko akadanga ukuthi lokwentiwa ingelosi kwenteka ngempela yini. Wacabanga ukuthi ubona umbono. Bendlula abalinzi bekuqala besibili, befika kube kugcina esangweni lensimbi lelivulekela edolobheni. Lativulekela baphumela ngephandle, bahamba benca sitaladi sabasinye. Khona lapho ingelosi yamshiya Petro. Siyabonga babethu lomkhwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho babe liyaphila lingemandla, liphefumulelwe nguwe babe kube liyale nasenzambama. Izwi lakho babe lingamandla lehlaba lehlukanise. Oh my God and my Father, phefumulo wethu babe ulilambele. Khuluma babe ngemthotsho wakhe konke lokubekile enhlitiyweni yakho. In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Linamandla liphasika bazalwane. Liphasika linemandla. Uma ufunza imilando ukuqala kwayo uke bayichaza mfundisi ngwenyamazana lokuningi sekukhulunyiwe masinyane ngiyasuka la ngaphambili. Amen bazalwane. Liphasika liyaqala bazalwane uma Israel agcina eGibhithe. Lithi iBhayibheli uma bamgcinatile eGibhithe uNkulunkulu wenza indlela ukuthi Israel aphume. Ukuphuma kwakhe akuzange kwaba lolo. Uma kuphuma Israel bazalwane eGibhithe wabita ukuthi ichitheke ingadi mafirstborn. Uthi uNkulunkulu abafunela izinyane lemvu balibhoke emnyango ngoba ingilosi yekubhubhisa itawufika ebusuku. La ifika le ngilosi la itaphatha khona ingadi itawendlula. Lapha ngati khona bazalwane kutawubhuju. So yena uNkulunkulu ufundisa ibhenya ukuthi kuMose lomkhosi baba watanjalo ngoba sebafikile eBhenesethembisi. Bangakhohlwa kuwonke ngoba lokho kutaba kubakhumbuza lokho uJehova nebendela ngona. Uthi Mose nalala ngiyawubida nebathabeni ngoba ngiyahamba khambe utana bathana ehlala. Nabanginebe bangekho eGibhithe ngalesikhathi ingilosi yekubhubhisa ifika. Kodwa abantwana benu uyawubuda nabantwana ndididela senenza ukhosi wephasika. Ngathi ndenze njani futhi sibhele naphithindela kangaka. Nababhizi
kufikele general. Bakuphathe vendawo. Lithi iBhayibheli ifundisa lento leyenteka apostoli. Lithi iBhayibheli uma ufuthi basayiseduze. Lithi abantu labaphuma eGibhithe. Nothiwa emadoda bekalinganisela ku-600,000. Bafakile abantwana babayo. Bese uthi lapho labantu lamadoda angu-6,000. Lithi iBhayibheli kahle kahle abantu labaphuma eGibhithe. There were about 2 to 3 million. Lithi iBhayibheli bekune bekuyincubo evana. Ibita njani? Bathi bekuyincubo evana. Lencubo evana bathi lapha bathi kumenteka thona baseGibhithe bebakhona khona lapha. Labaphuma na-Israyeli. Bathi negative bakamsima ngoba bakhona lapha. Bathi babone amandla kaJehova. Bathi no. Siyayiphuma nempela uNkulunkulu. Sibonile ngomusa. Ufika nethuba uyiphosa. Danosilasta joyela dayiphosa. Lena yaguquka. Ngahlala yadedelayi. Ngahlala wathethu lasta joyela. Lesifuna ngaToGibhithe. Bathi ngeke sisale siyamfuna lo Nkulunkulu lapha. Ngoba singakunyita sifunde sibone. Uyabona Jehova bathi sebahamba. Asikwadi kusala. Ngoba kunento bebayiva ngalesikhathi. Uma sifundisi lo defect ukuthi basakhulunywa ukuthi bayahamba. Bese dikile ukuthi bayahamba. Wathi khona into leteteka ngavela kumuntu. Israyeli wafela ukuthi kunento lesukayo. Ngoba ukulomba noNkulunkulu nepresence yaNkulunkulu. Usuka kwabo kwashiya chaos. Bathi bahamba na-Israyeli. Basasebade sale eGibhithe. BaseGibhithe baphuma bahamba nabo. Basesihamba nabo. Sesiyaphatha noNkulunkulu. Babasembalela ukuthi uyaphila. Sihamba nabo. Siyaphuma inkubo evane. Bahamba. Uyayaleta uNkulunkulu sinoma kasoki. Noma aphumile lenkubo evane kodwa noma kasoki. Akanolida nolida. Akamaphatheki. Noma kasisakhulunywa ngesinziso bazalwane. Kukhulunywa ngesinziso. Noma kasinziso. Akakameli. Akakameli kuthalile. Bayaleta umfundisi ukuthi funa ukuthi balikhumbule. Babokhumbula lokhu inkosi yabendela kona. Kodwa namhlanje uphumelele badlala kuNkulunkulu. Nithi phasika. Akusiso isikhathi sokukhumbula okwandlula. Kodwa sikhathi sokukhululwa. Sikhathi sokuqaphula ibopho. Sikhathi sokuthi khali. Sikhathi sokuthi kwenteke inthando yaNkulunkulu ngoba Bendlula uthi Jesu okholwa ngimi akuthi soyiphasika bazala uyiphasika lethu okholwa ngimi akasayibuphi lokho sinasikhola ngeke kufa kanjani Passover yesigaluja yaseka uma sasikhola ngeke kufa bazala noma bangasibekela lamnyango ukufundisa bafebele basakadlule lawo yafa manje inkinga sente general no Jesu ngephasika babebe Little Pepe,
Jacobe. Lithi emajuda akujabulela uthobe bekafuna bamshayele idala. Bekafuna bamthathe. Lithi iBhayibheli wathi nababulala Jacobe bajabula. Wasabundulela nasebulale Peter. Lithi iBhayibheli wambamba funa ukumbulala. Manje umbamba ngesikhathi lesiwongo. Wamthatha wamfaka ejele. Wathi ufuna ukumenta silo sengubo emva kweliphasi. Now you mistake akayidakho. Wathi ufuna ukumkhipha imende silo sengubo emva kweliphasi. Kanti the general bese kehlile. General weza wathina ngeke sathane asajabulile athi so celebrate ukuthi somhlulile ngoba nakuseyodwatsha bathi akathi ukuthi usaya khona lephasi lapho athi ukuthi celebrate usajabulile basojezebela athi bring let's have the key ngoba bathatha cala bathi no let's have the key stop betela sethe bazalana nephaseka nephaseka nathi endokuthi asephasi neyakhona. Pasika sehlatshiwe bazalwane washumela wakhulula abantu waseyanyuka bazalwane lithi he seated uhleti ngesebenele saNkulunkulu bathe bazalwane basahlala lithi iBhayibheli ngasikhathi bambamba bamfaka ejele yaplani kuzimalwane ukuthi Peter ufuna ukusema uzathi nomfuza linyeni incwadi bathi uthi noBabelona lo pastor lomkhulu ufuna ukumenta silo sengubo ufuna ukuthatha abantu ngomajuda ufuna ukuthi bamthathe kanti abantu ukuthi nenathu pasika nenathu pasika nenathu njengoba Israel wakhulula egcini nalela thunatha yesikhulu ukuthi lokhona oyike usebenza kushiwe kubo nabamthatha bamfaka ejele. Ithi iBhayibheli seliyafika Pasika. Uplani luqedzile ukuthi no. Emva kwePasika siyamkhipha iyaqala indzawo. Ngoba bekunomuntu apostoli kube bekunetibhimbi. Kube bepracticewe labagidza bona labenta konke ngoba inkosi le. Elifuna kutonti wa ubukiso ngalo Peter. Ufuna ukubula kwemvume bakhe. Kanti bonke kunjalo bazalwane. Lithi iBhayibheli Zuri. Wabona amaJuda celebrate umkhosi kwePasika. Babathiwa kubaphostoli bakubaza. Angiboni Peter. Yababona bobani ngababona kodwa Peter. Babathi khona ingilosi yakhe mafundisi kwenyathi sejele. Uboshiwe. Enikuda lokublokana kama utombulawo.
seyalala. Lithi iBhayibheli wathi ekhathi nobusuku the of gospel passing. Jesu wathi uyabuka waphuma emaqembu. Wathi nona God. Abantu bethi Peter afa ikhona. Lithi iBhayibheli wathi bena ingelosi esukwini. Yena hayi basaba. Yamayi beHelod nana baba. Abiwa Herod. Watanaganya wafonza ngabena Peter ko. Namkasta benedela kamendinga Jesu. Wathi masalwane. Sidothi udawufonza khona nakulenkinga khona. Ayesemtethelana sudu. Akasesemfumelani. Senze Jesu khonona. Baba nabobasiwe. Khonona. Baba nabokuthethela. Tukafika nabo. Khonona. 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 Sibhebheda salwane inkinga bekule phasika manje makamsibongo sifike kahle sithe kuJesu iphasika lethu kose sathana wena phutha kusasiyeke lethi namhla siyohlangana la wena phutha lethu ukuthi asivumele befuna ukuthi lento ngedlela yakubhala ukuthi singafiki ngoba sibone kubani akuna Jesu kodwa siqhubeke sibosha asibone siyoselebrate abasaka kuKhosi phasika ngejenala labela sijika siphuma kwemnyango sinjalo hayi sekena sibashiwa siphuma sibashiwa sekena sekena siphuma hayi no ayeke kwentenge bazalwa ithi yafangelo zimfundisi kwenu yathi nayifika ejele lithi waqala nayifika lithi bakhanye ejele ngokushothe ngomnyango bathaphethe lithi bakha yesitobe bedela ngempasikathi ukukha hayi bathakanya bazalwa noma ngabe bekonyama wathonethe paseka sefikati uyakhanya setobe bedela khanya akomnyama Jesu namakhona senabaza khona umnyango lithi wakhanye ejele kwathi kusekhanyela njalo bathi ngelosi yomnyakatisa mfundisi yathi vuka akasikhambe umthinza siphephe tiketa ngotethilile lebe bakuphelata bathi khanda kunetinto letikathini lobusuku kunetinto letishako kunetinto letikathini ayameka sikhulule ngekaphe utasuke beteka kutatoka tiphendlela tatesangavi uthi tinto letikethetele bantu bade bayakhululwa ngoba siselebrate umkhosi wephasi umhlaba wonke umile basangane naku sikakhupha umkhosi wephasika ngoba kwathi abantu qhubeka baqinzetela Jesu sekafikile sabe siwanalike umsa wakhe sibhebhele bathilika tiketa itsebhebhele namadoda abemkhathi kanjalo kodwa abantu bandekayile lapho mfundisi emadoda amasibonga yonke lesabeko lesene lithi ngobaloko bazalwa lithi siphamisa konke ngoba bathi kubeka phakathi kathu ithi kuba bonke besabalathemba kuba bonke besabacabanga ukuthi nathi yaJesu ayikho siphethwe nephasika le belethethe bethi busela hayi bekhona kuyabuyela bathemba phela kuyabuyela kubekekela kuyabuyela the fruit of the spirit yabuyela wabona basicabanga ukuthi sasikhipha phinde kubo inkosi ibhizi yalisola ibhizi thatha indibeka ngaboloniya ithi wase uyaphuma ithi nakaphuma ejele lithi ingilosi yamhola yamkhapha yahamba naye kodwa ngakho phoswa phasika makamkhathwa njalo
ngiyakujabula ngiyaselebrate inkosi makayibhizi ngaphethe lithi Bible baphuma lithi bahamba lithi lamagede kunegede lebelisegcineni imposto lekuvulekela ngasedolobheni bathi legede lelo beligede letinsimbi lithi Bible nabafika khona athi ngikama nemakhiya athi ngikama nethi bobribe lokhiya ngilephatha ngathi mina athi ngiyafisa bribe abantu wena wonke kahle kukhona namuntu wathi basabula cabanga ukuthi bese ngiyithatha phinde imali ngoba sefuna ngene emsebenzini kodwa before ngene kufanele ndizathi ngithatha khona ngoba ndisele na uyasulu stop ngene ukuthi khona Jesu epasikale ukuthi bathi ndathatha ngoba athi ngidizela badizela enkulunkulu kodwa ufuna minya bathi ndaphethe amafela into pizza van bathi amafana into pizza van sedonga ngene soba kamene ngathi bathi basana nganga na ngosela Jesus Christ. Bantu Peter wasiyakhumbula. Wathi ukhoza. Ukuthi ukhoza passing. Isifakijimoya kuba zalele babaphuthele khona. Lalela lithi phephe kwazama kwamashabetsene. Umusibana ngala iplani yente tokethi. Wasekuseni basaba. Ngoba iphasi besele ndlulile. Lithi waphumela ukuthi yona ndaphethe ejele. Uthi abuyaqonda wasilo semvuvu. Ngathi ngeke letihleliwe ngathi. Wena letihlele ndafika hayi njengoba manje sinasipha bakhona lababhizi nangathi. Nabanye bababhizi bathuna nakusani, nabanye bababhizi basikujana, nabanye bababhizi bakhupha nathi, nathi bakwenzela ndangana mrenda kamufi. Bakwenzela weekend lero. Noma bangane bakibena bayena jela ngathi mina banathi timing. Yana ngabeni bahambe bakhothana nabakhosi. Noma ngabe bayasipaphe, noma ngabe bakibena bayaswati. Hayi banathi timing basaba. Noma ngale khona namuhla. Akafikane. Bathi phuma, abantwana nziphethe. Baphuma. Hayi ngalokhosi na. Bona nabandizile. Bathi ukuthi bafuna babuye babe batoshe. Bathe nkosini. Bethi ndizele ngalaba begenza ngifuna nje ngokumisa ukuthi babe ungaphumeleli nje ube kwestate nethi bakika. Manje ngithe ngiyafika kwaba khona into lengishaya. Yabona nathi uyasenzela. Athi bafuna bathi uyasenzela kube khona into ngidosele emuva. Ngoba babhekena ngalelo. Asinabo umphikitha abafuna bakhanza Peter ngekuphumela. Ngathi sibaphile ngemphethe bazalwa. Yena bacabanga ukuthi basiphathana. Bathi basibotha nabathi phikalenje nabantu apopi wakho. Nakuthi abasothi pass nabopopi pass. Ngabani bathi naphethe ngande ngande. Nababisi bakhona empilo yakho, bakhona umshado wakho, bakhona empilo yakho, bakhona empilo yakho. Ngithi pass mara bathi nawo. Nanathi pasiba. And Jesu Kristu nifrachile. Ushama remote. Ubaba bosikujayo. Awuthi bayofika kuseni kusasa. Bathi bayofuna athi umuntu haya semabe ngiyahlola bakhathi tukujana tishile tiphamile balomsima. Baba ukuthi kodwa kwenzenje. Awuthi bakubheka into pass. Ukhatha kwafa ngokuhlaba gede. Hayi hamba ngijula nje bakumsima. Usifuna ukhatha kwafa ngine manje. Usifuna ukuthi uthi ngiyasi mithelo laphi. Uthi ngiyamazi mhlekwa. Uthi kwasela mana. Anasanda kuphela beka ngitshela bakala bekabuki. Bathola ukuthi akuna lutho ejele. Lokhathi solo bakhona khona lapho. Mara lumphumile. Dosi nomfamile tulo letidogotoko. Kunetito letidawujinja. Hayi bazala. Yena bathi babhalele thina. Babhalele kuya ngoba kade siphumile. Yena bathi babaphethi. Umfuyo sana godle kanda somposo athi ngibambile ngivale. Yena bathi basibhala bakuphala bakamsima.
futhi bebethi ngasha bathi kwenzenja uyosakhulu beqinisa ukuthi bekuthi uzama lo ahluleka asikwadi futhi sibone ufuna asenzekele Jesu wefile wafenza wethu sifapele wafa engonanga wafenza wethu bazalwane lithi phambili Herod impostor wana ukuthi labantu abathola lapha lithi phambili wathumela ukuthi bonke labo khathe abathathu babulawa baphelana umsebenzi ngogathi kunabantu abataphelana umsebenzi kunabantu benda umntana nathi shewe atata nathi shewe atata lethe nathi yochubekele mikhoyo ngoba nakathaba bekhona babeshaka ngiyafuthi uma ngabe bathi ndasimisela ukuthi lethi nje babhala hayi bazalwane akakhona ngoba kuyashisa inothi phasika kaje bathi noma na uHerod mfundisi ngiyongozi bathi wabahlazo lekhulu mfundisi ngoba wasaba uyasho ukuthi kahle kahle besalimitele lenzabo lobabeni kusho ukuthi lenzabo besayikhulumile wathi babeni wafahlwa ngamahloni lethi babeni wajinja inzawo yokuhlala Herod wasuka lebekahlala khona wajinja wehla wahlala ngenye inzawo abanakela lihlazo lebekathela uPeter engasibehla ingelosi yemkhulule nje noma ngabe kuliphi ijele lokulo noma ngabe kuliphi ijedlana lokulo sipastor namajele namajedlana kuNkulunkulu uthi ukukhulula namuhla uNkulunkulu ufuna kusika impilo yakho basana singeke ku-pass over sithi bazankulunkulu ngikhosa ukuthi sidile nje ehlala yedwa sibheka sidala siya kodwa basana akube nentshintsho lokubona empilweni yakho emafuku kusuka ekhaya nesimo uphethe ujike naso emafuku kujika netimuthi eminyaka nasekatitutsedele bazalwane sebadlile ne-general solar ubasengakhona bazalwane sithi bhuti imphuwa incomba Satan into lakaita abafundisi uyasithusa afika athi wa sikhala sibebede sibaleke size siphume sibaye kathi nethi uyasithusa sithi ukhona Jesu bazalwane ebusuku ukhona Jesu namhla ebusuku makabani akasho ukhona Jesu namhla ebusuku ufuna tshintsha tipho ufuna kusikhulula ngabe nginithi into endele bethi boshoka ngicabanga Satan ukuthi ngeke sozivalele ngeke sisaphuma siyaphuma siyaphuma Satan angathembi siyaphuma angathembi bathakathi siyaphuma angathembi kifona namanye amontshintsha imisebenzi bahamba baplana i-department asingikhona ukusebenza nalo makelo ngikhona ukusebenza nalo babele kubuyathakathi azahamba batshela bonke la department asimbona lo ndoda lena uyathakathi bese batopita bathomba pieces batshela ukuthi uphakazulu lena sikwati bazalwane utaphasike utakhosile phasile tikutike tifane nono bazalwane kokolo poshiwe kuphambi ukuthi khatheke koketele bethi sithetele tiphambi ukuthi tihambe ngoba bafela lokho nasiphi nasiphi siyamlalela nasiphi nasiphi bazalwane siyamlalela uma kwakhuluma ngaJesu bazalwane emadimoni ayakhakhathela bathi ejele kubakha ndidloba netikulu nethi ukuthi beke ukuthi umuntu asibhisayize inkingathi asiyethembi lelo besiyayo ngabeginisi thina siyabhebhetela nangala Sathane uyavevetela nathi siyabhebhetela kodwa namhlanje siyinkulu into lekuwe yinkulu into lendele eKhalvari yinkulu into lesendela yona ungafuni ukuthi uqhubeke uboshwe ugcilakho uboshwe ngemandla emnyama abe Jesu sikasikhululile funa abantu namhlanje bathi angifuni ijika ngekhaya jike nalesimo funa abantu abathi mama nikishiye khona lapha lapha funa abantu abathi mama nikisiphasa khona ukuthi awujiki nayo le mfone kathi sebakhuluma na ngaba ngiyitana ukujika kodwa namuhla ngifuna ijika nalesimo ngoba siyafika ukuthi bena Jesu lokhulula nayo
sika impilo yakho. Ungafuni ukuthi le leti lokhosi lokuphele bazalwane, uphele sona uqinzetelwe, uphele sona impilo yakho injalo. Namhla funa abantu labatawutsinyana uNkulunkulu, funa abantu labatsinyana Jehova, funa abantu labathi uNkulunkulu sika impilo yabo, funa abantu labathi say enough is enough, sebelele uNkulunkulu sika mine. Funa abantu labathi besikhulula yakinos right basicela abantu ukhulule yabiphila yana beboswa ibe phathekile ngidile sifundiseko iqhubeka igcina ntotivo ngibe ngidile mthimba waJesu ngathatha ingadi yakhe bazalana lokhosi lo ngoba umkhosi lo uthintsha impilo yakho forever. Ubale nakhanda yakho uthi ngaya emkhosini wephasika ka-2026 wantshintsa impilo yakho, wantshintsa story sami. Ubaqedele nabantu bakho uzimpilo yakho ezakhe yaphinde yafana ngoba ngahlangana naJesu. Singasuka